Kiharo-inĩ kia muingĩ itũra-inĩ ria Kongoni Naivasha nĩkuo mitha ya andũ kenda arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Mai Mahiũ ĩtabanĩirio. Ya milele uwape Bwana. Aria a bamĩrĩ ici maugĩte rĩrĩ nĩ igũtha rĩna nditi nene kuona kũrĩ na bamĩrĩ ciũrĩirwo nĩ makĩria ma mũndũ ũmwe. My sister Imelda tulikuwa na yeye, tulicheka vizuri, tulifurahiana vizuri, na nikamwambia sasa we nenda, mimi nitakuja Sunday. Kufika saa 8 ya usiku napokea simu ya kwamba gari walikuwa nayo imehusika katika ajali. So ni poleni kwa familia zote ambazo tumekumbwa na huu msiba. Mkitusaidia vile tutaweza kupona mioyo na mtushikilie hata baada ya kurudi, kwa sababu familia ambazo zimewachwa, ukiangalia hawa wapendwa wetu ni wangali wadogo, walikuwa na maisha ya kuishi. Lakini hatuwezi kuuliza Mungu kwa sababu alijua ya kwamba siku yao itafika siku ya Jumamosi. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ atongoria gĩcigo-inĩ gĩkĩ magĩtongorio nĩ gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui, mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara na MCA wa itũra rĩrĩ Kamanu Gatharĩki makiumĩrĩria bamĩrĩ na gũthingata mũingĩ kũrũmia ũrũmwe hĩndĩ ĩno aikari marĩ na mĩrũgamo ĩtiganĩte ĩgiĩ ũteti. Na mimi kama gavana wenyu nataka tu kuambia tutawacha nyuma katika wale ambao wanazidi kupata matibabu, kwa familia ambazo zimeachwa nyuma na pia kwa community hapa Kongoni. Kwa hivyo kuna gharama. Nimshukuru governor na ofisi yake kwa sababu matibabu yote ambayo yametendeka kwa waliopata janga hili, serikali yake ya kaunti imesimamia matibabu. Kwa hivyo kuna jamii hata moja ambayo imeitishwa pesa. Governor, nakushukuru sana kwa niaba ya watu hawa wangu, kwa sababu wengi wametoka, umeona manusura walio hapa walikuwa hospitalini na wametoka. Na pia najua upande wa mochari, najua pia utatusaidia kupata waiver, na nashukuru. Watu wa Naivasha tukubaliane, sisi ni jamii moja, tumekuja kushughulika kwa sababu tumepoteza wapendwa wetu. Kwa hivyo msipigane juu yetu, na janga kama hili limekuta watu. Kwa hivyo tukiwa watu ni kuomba, kufarijiana, kwa sababu hamna lingine tunaweza fanya. Kendaya mari gatagati ka athii arĩa marĩ mbathi-inĩ ya kambuni ya Aquila ĩrĩa yagũthanire na rori ya mũthanga mwena wa Mai Mahiũ maumĩte kaunti-inĩ ya Kisii mathiko mũthia-inĩ wa kiumia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ.